ndikomeza mukanya numva ko ijwi rimbwira ati uyu muntu wanze kumusengera uramuraraho. Umwanya muto yambona umugore w'abandi yituye hasi, kaza nsigara nijuza icatumye ndakora icumuka yantegetse hakiri kare. Muvuga ngo amina. None ngiye kuvuga icumuka ngo hakiri kare ndasura kandi kumuraraho nkene kurara mu rugo. Uyu mama nahaguruke, uyu wegereye kuri kamera uri kumwe iruhande rwa SP. Wewe tugiye gusirimba muri iki gisirimba ariko mukambwiye ngo yarwajije umugabo, yagize ikibazo cy'umugabo arwara indwara ya paralysis simuzi ariko baririmbye ya ndirimbo ndamubona. None ihangana utambuke wegera hano imbere gira duhudumiye ibyo mukambwiye nje mbitambutsa akibona yarwajije umugabo kandi cyane. Sengera n'umwana mbonye ufite hanze hanyuma tutanga umwanya uko suko ibindi bisigaye birimenya na nyirabyo. Curanga papa. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amini by'igiciro kugendana nawe amina amahirwe masa kuba muzu yawe
kugendana nawe mana mwami n'amahirwe masa kuba we kuba mu nzu yawe mana mwami n'iby'igiciro kugendana nawe mana himbazwa mana we kuba mu nzu yawe mana kuba mu nzu yawe mana mwami n'iby'igiciro kugendana nawe mana mwami n'amahirwe masa nifuza we nifuza kuba mu nzu yawe nifuza kuba mu bikari kugira ngo amina we sabane nawe amina we kugira ngo duhuke umutima sabane nawe yo himbazwa mana we kugira ngo duhuke amina we sabane nawe kugira ngo sabane nawe mana we nifuza we mu bikari byawe kugira ngo duhuke we sabane nawe mana we amina we kugira ngo duhuke umutima sabane nawe mana we amina we kugira ngo duhuke umutima sabane nawe mana we abatewe mu bikari byawe bazibera bazashishira mu bikari byawe nta rubanza ruzaba abatewe mu bikari byawe mana bazibera bazashishira mu bikari byawe nta rubanza ruzaba nifuza kuba mu nzu yawe mana we nifuza kuba mu bikari byawe kugira ngo amina we sabane nawe himbazwa mana we kugira ngo duhuke umutima sabane nawe amina we kugira ngo duhuke umutima sabane nawe
Amen. Muhagarikize wihangane. Tugiye yahagaze ariko yihangane. Turumva ijambo kandi turarikeneye. Muhumurike. Hakika ya Mungu. Ariko sha Imana gumugisha. Kandi gire gutese. Tugiye gusengera uyu mudamu. Muzamureka tukureho ibintu bimwe n'ibindi. Murumva ijambo n'ukuri muhumurike. Uyu munsi wa none Imana yakijije umugabo wawe. Kandi tutwana dutoya dukunda igitaramo. Nubwo isatara umutaramye hari ibintu bakazahinga bende bine byo kunywa. Ariko mwikanisa nta kintu kiruta ikindi. Pfa kuba gusa byose birimo Yesu. None natwongere uko kuntu niturangiza pastor musengera twumva ijambo ry'Imana. Kina mama hajya uri musasa mama uri muhira nawe uranzi nanje ndakuzi. None gantubwira ikibazo hano twebwe nzo dusohoka ni sayine turumva ijambo ry'Imana kandi urisiga ndizo barigiwe ndahazore kwepera bazohura no kuri televiziyo isa papa.
Mwami Yesu Kristo, data mu izina rya Yesu Kristo, duhamagaye imbaraga zawe Mana zikomeye. Imana ifite imbaraga zikomeye Mana. Tara. Imbaraga zawe ziganze nyiribihe. Kora imirimo n'ibitangaza Mana. Kuguye umugoroba mwiza tugutaramiye. Wino ugaragare Mana kuri umuvyeyi. Ta lisala katika trima levai. Imbaraga zihindura uyu mugoroba. Abona igitangaza cy'Imana kubera kuko twagutaramiye umugoroba Mana. Utahe mu wiwe wa Mana Israeli we. Garagare nyiribihe. Kingura ibyakinzwe Mana. Ibidashobokera abantu bawe birashoboka. Tila sakita trimali desire. Imbaraga z'umuriro zimanuke zigenda ahantu hose Mana. Tubone ikiganza cyawe gikomeye aho tutareba Mwami Mana yacu. Zaturebera kandi ugakora imirimo. Ngwino uyu mugoroba Mana. Tahe mu wiwe Mana. Kaba munsi watashe mwazakayo hagira ibihinduka. Uyu mugoroba tahe muri uyu muvyeyi Mana kandi uremembe mashimwe. Urakoze Mana kujumva no kubikora mu izina rya Yesu. Amen. Tuzamuri Imana ishubahiro abantu banezerewe Imana dutije umugoroba mwiza. Amen. Hallelujah. 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 Hey. 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 Tongere kandi. Dio. Hallelujah. 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 Hey. Hey. Murakoze cyane. Karibu umuvugabutumwa n'amashimwe cyane. Mureka nsenge gakure hakaje abayumbe bamwe bacomeka suko Yego. sawa ngo basabye ngine
reka dusenga Imana umva ko ari ijambo ry'Imana Amen. yo kubaka muri we Hallelujah. arabyaguruka ahagarare ku maguru yo dusenga Yego. wera ngo Imana ibafashe gira tubone kugarura umwanya kandi turizera ko ari byo Imana yakoze gusumba byende ibyo mwatekerezaga ko baze guhudumira Mana mu izina rya Yesu mwana Imbaraga za Yesu. uri Imana ikomeye y'ububabare Ubwami bw'ijuru. zandi kuduhaye umugoroba w'ijambo Imbaraga nizera ko z'Imana. ijambo ryawe hari icyo ryubatse haleluya Hallelujah. 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 ijambo ryawe hari icyo ryubatse Urakwiriye. ijambo ryawe hari icyo ryubatse hari ubwami bwa senyu Ari mutiwa baba hari ubwami wabane. bwa senyu Izina ryawe Yesu. hari we. imbaraga zikora ibitangaza Imbaraga z'umuriro hari w'Imana. imbaraga zikora ibimenyetso n'ibitangaza Imbaraga zirema. ubwiza bwawe bukagaragara Imbaraga zihindura. oh baba Hallelujah. iyi mitima y'abagabo n'abagore yumvise ijambo bibashe guhaguruka bumve ko aribo bireba babashe gukora umurimo wawe Idukunda. kuko ni wowe Mana Tize. uyu mugoroba wa none uratunejeje Mana Turega. asandi ko ari wowe uhora utunezeza ubwiza bwawe
muhagarare umuhagarikiza asubirane gahunda ziwe umunikirize zingahe gusa hanyuma haleluya Amen. Turagushimiye kuko waremeye uko gwani isoni ku manywa yangu bakwambika ubusa bagukubita za ngoni we bagutera yacumu byo mu rubavu bagutera imisumari yo mu biganza no mu birenge uvamara sipanda zose Yesu we Urakoze mama. ariko uravyihanganira mana we urihanganira vyavyuya umuririmbyi niko yavuze ngo nibona ko vyibagiwe datawe uzonibutsa mwana we vyavyuya wabize ku musaraba ubwo baturikaga imitsi we baturisa imitsi mana we ivamwo amazi n'amaraso we ututubikana ivyuya bivanze n'amaraso ariko uravyihanganira datawe uravyihanganira vyiringiro vy'ubuzima uravyihanganira mwishingizi wacu uravyihanganira mana agakiza kanje we urihangana mana we urihanganira umusaraba wababwagaho abagome n'abanzi wari imana ijana ku ijana wari wambaye ubumana ariko warije wicisha bugufi uba imbata uhinduka icyaha ku bwacu urasuzugurwa uratukwa wangwa n'abo waremye ariko uravyihanganira mana kugira ngo ugere ku ntego yakuzanye kwari gucungura umwana w'umuntu waremye mu shusho yawe uducunguza amaraso y'igiciro akomeye ataraye ibitungwa ataraye indama ataraye inuma amaraso yawe niyo yaducunguye atugira abaragwa bishuruwe tuzaragwa nawe ugeraga iguca amasezerano tugwaye ikaze mu mitima mana nguganza aba bose ubategeke ubwami bwawe buze ubutegeko bwose bwimura ubwami bundi mana imitima yacu ikubake imitima yacu yiganzemo wibe mu itegeko itungana turagushimiye kuko uri ibyiringiro byacu turagushimiye kuko uri imbaraga zacu turagushimiye kuko uri amahoro yacu uganza aba bose data bemere ubutwari bwabo n'ubushobozi urakoze kuzumvana kubikora Yesu
amen Nasifiwe sana. Tusamuni tuwachima. Ongera kandi turarange bukeya. Thank you.